Danes bom stestiral eno zadevo. Zajtrk zadevo. Zajtrk je najbolj pomemben obrok dneva. Lino Crunch Duo. Zakaj sem to kupil? Sem prepričan, da zaradi tega medveda, ki me spominja na čokolino. Sej, mogoče se naslednjič hočem čokolina, ampak danes Lino Crunch Duo. To so žitne kroglice z okusom vanilije in čokolade. Wow, vir vitaminov, železa in kalcija. Ok, se ne bom spuščal v prehranske vrednosti, ampak tole moramo sprobati. In da bo zadeva še bolj dobra, bom zalil z mojim najljubšim mlekom. Mandljevo. To je res... ful dobro mleko. Ok. Ajmo probati. Zdaj, ne vem, če ste videli tako kot jaz, ampak jaz te kroglice jem kar tako malo za snack. Podajte prvi test, da jih vidimo. Kroglice. Ok, imajo potencial. Ta mlek je res tako dober. Mogoče ne glih za vsak dan, ker je malo dražji, ampak... Pazi to. The best. Zdaj ne vem, ali bi se to mogli s hladnim ali s toplim mlekom piti. Pojma nimam, jaz bom to sprobal, ker iščem eno alternativo za zajtrk. Ponovadi jem granolo ali pa kakšne sendviče z avokadom, ampak da vidimo. Ok, tle, zelo dober. Specifika je mandljevo mleko, ko da precej svoj okus. Ampak ja, to bi šlo. Mislim, da bom z veseljem pojedel to škatlo. Pa še kakšno. Tako da, Lino Crunch Duo, thumbs up. Lepo se imejte, se vidimo.